Matai fuying urakwa watwatakam yanem ni karwa. Amiyan sutawa matjagumdu farisaya kanu matjagumdu satu kaya mangiji Yeswa umnakenakam su kidi lamdam dasya. Amuriu kakreban dasya ama pacitanu mapi rukaba varina ayungkad na apuji yamatadutu. Manyiring si Yeswam makuyab pam ipancinyo nau kapyan kakawan si Maru. Dukak manibang kurunu asked nuawa. Apnerak pam ipancinyo nau kacimuy na kasaruso na si Charu. Dukak kedep na. Kamu mata nga yamanyita su padlanginanam nyu jarrabu tuvil nanu varinani yamatadutu. Si chay kuaya. Yati waraw raratan no tao si chay kuaya. Duda kapasag pensuk tuktuda. Nyo kakribnu kapakacitan nyo suyuyet niya matadutu. Amu akman so minavari niya matadutu do may ngaran so yena umacitan nyo. Sui kabuna rananu maararapa kanu nga macitan nyo. Ti kana uciring na ni Yeswam karwan na nasira. Makaran siya do katubangan no rakwami bab na ngaranumam. Ni kamangan daw kapaluludaso miyampaw no macinanaw di Yesu. Maniring si Yesu jiram. Arima ninyo akmi kusurinudo nga. Yamyendo tawa matjagumdo farisay. Akanu matjagumdo satu kay. Ikariak danu macinanaw uciring ni Yesu. Manyiring siya do kaduan jiram. Ala takadyan mapaduluan so kanun tao. Napi ciring su sangang. Ikungudukatan ngan narana ni Yesu ipancida. Amuru ni ipancen nanya jiraso. Ikungunyo kariakan no. Nyo kadya ni mapaduluan sukan. Yati likay pawu ununid nyo jakena mantanin nyo sukanin nyo. Manwa nyo jarab, manwa nyo nato daga mangiw minakak cik kuso, alim makamiampawa niyabsuy kuso kakalimanarano ataw. Apira kaya lanu kanunangu ni mapanpan. Akanu apitu akamiampawa niyabsuy kuso kakapatanarano ataw. Apira kaya lawo ni pisinsin munyo ni mapanpan. Ikungunyo paji makatan ngido ni pancikun na jinyo. Bagan ako pagarendo miyampaw ucirengku. Ta ako pagarendo maragataw nunod danu tawa matjagumdo farisaya kanu matjagumdo satu kay. Uriw ni pakatan ngandara na di Yesu no macinanaw dia. Dokadina ngayingan do kusurinudong. Tapa kaciringan na do maragata nanawudan no tawa matjagumdo farisaya kanu matjagumdo satu kay. Tudaji makaran si Yeswa kanu macinanaw dia do Kaisadia Filipi Ailiam pacicino umacinanaw dia. Maniringam sinukwandayakun no tawa ni pamnekanan niya matadutwa tao. Maniring siram yamyan sutawa yamancinimuwa ni manaktaka si Yohani. Yamyan sutawa yamancinimuwa Idia. Yamyan sutawa yamancinimuwa Yadimi. Yamyan sutawa yamancinimuwa asajiradu panuyunuywan na suciring ni yamatadutu. Maniring si Yesu jiram manwa sinukwanyo yakun. Maniring si Simong Pitam imuran nam misaya ka anak no yatomi yunu nga mabiya tao dutuk. Maniring si Yeswam imuran na si mga anak ni Yohanyam katiyapya sungilin.
Tau na nauran na yam bekena tau yani mapapsyajimu. Tasya matadutu yani mapatu syajimu. Tukuna macita ngayon jimuam imuran nam sipiteka. Suicak mamui lalita na patnekan kusuk yukai. Sujina rana maka gugajinya ni satan. Tak merana sangam jagu gadan nuyuyat ni satan. Ituro kujimu ipangingiwang do italamurungnya mata dutu. Ujimu miya dutira umam akman sanga jimyad tinga to. Upiangan mudtira umam akman sanga piangan dutinga to. Karanam ipancina ni sudumacina na ujawu kaji dami cicician nya do tausu kami sayana. Ni macpindanu kanunanggu katunarana maparimak makan suciring na do macina na ujaman cino kangina do Yerusalem. Suikaru na do dang no alalo na ituru dadyano kamararakan danu tau do yutay. Akanu panpanyisingan danu mapatanatanang sunakum dasya matadutua kanu mangananawuno iwawalam niya matadutua kawakwak dasya. Ami katlun naruam miru apamabi kalain ni pita si Yesua pasyain jira umrasya manirangam jikak man sang mupanyisingan. Jabu katuni midid nan jimunu akman sang avaria. May varingungu si Yeswam manyirang jipitam karimu satan. Tamuraratan uku pangunungan. Taun nakinakemuam bekenan nakinakem niya matadutu. Tamungan idu tahu. Karanam manyirang si Yesu dumatsina na ujam. Numien sutawa umunut jakenam. Tuna pangawawan nu kataw-taw na sumabuy nu jujikan na macerajakan. Tau amnaken suka taw-taw nam marag-ragot. Tama wakwak uri. Amu tawa to ngawu panu kataw-taw na amagap subari kwam maapnaw tumiyuno nga ikabinupad na. Tanat tunami minaw masawd no karawa na mga pa kajina makawapan so tumiyo nung ikabinupad nam ikong upipi pangayan nukman sang ikong upaw ipalit na paso tumiyo nung ikabinupad na yakin ranan ipamnekan niya mataduto atawam machirali kudu aru-arui niya ma akan warwati siya may gagcin. Tukupalo luluawi yaro kuso minavari dadyaken nutahu. Tukna macita ngayon jinyuam utawa yato manek dujam amiyan jirang so makapispad yakena ni pamnekanan niya mataduto atawa mai ato malamrung nukarawan. Tuy ka mavida pa